Ukli ka Catholic jong ka Jelaniam Tura Diocese Most Reverend Bishop Andrew R. Marang ulapan pau ka jingsngau kia halor ka huri hura ka balaklang bat pentut ya ka jingsuk ha ka imlang sa lang jong kipat nong shong shnong ha keleng karilom garo ha kini ki kendiat sengi balala. U Bishop Andrew ula kentu ya kipat ki pasyong basa harilom garo ban sange no ka jingaken an bat penetrelang ban wanra no kloy ya ka jingsuk ha pedeng kinong shong shnong jong ka nikatan. Ula kerpat berkentui kipat ba banbu hak matdu ya ka jingsuk jingsan hasnong hatau namar klem ka jingsuk ka jing embrio ha ka ni ka sta perthei kalong ka bajin jarsan. Ula kenturu banduai ban phai sha ublei ubalong uten rai jong ka jingsuk. Ula kenturu ban klat no i ka jinga per jingmut bat ban trelang shrup na ka banta ka bha ka miat jong kipat ba hari lum garu. Kristo angni kasara atsiga sungni maapa zongada nuabirang. Anga turani biso bongi na simangna. Isu Kristo ni bimango namgapa salam ko onsing na kada namnaga. Ya salam atsiga songo tumtuma ongi janichi. La kondu karo kenanirang kuraba. Anchini banga jongada nuabira. Duk mukchian na kada nangaha. Yani giman garo hiso Sondonga ba sakanti kanampa aruduk mukchiong pa. Anga nasimang sakanti ko mon nagada ska jatni arwa songni niyam namganina niyamu pangsaki agan gorpukreki aru tumtumani ko rabana krena na acheka songo tumtumani ko rabana Atsiga songo tontomani hora bana karuis so sondong pa sondong ke basakanti ni kamua. Menegeman ancheng sakanti krena kata Jishu agana asimang tontomat ke barangan singa maina pemangku isone de barangan ni angen matini sinama kata ode bunga potsku. Kadeli so nan sakanti na patichina argarvis sondonga ngipara sakanti na tomaniko unchina.